Ako oni stanu, 4 igrača zadnja linija i 2 zadnja vesta, znači da postoji tu neki prostor gde moraju da se zabodu ovi ofanzivni vezni igrači. Šta? Neće dolaziti više. Ajmo pesma. Собствено, четвърта. Сега е четвърта. Участници сръбски доброволци. Добър ден. Na vama je da trenirate i igrate, na nama je da obezbedimo što bolje uslove. Želim i upravi da se zahvalim, sigurno su i oni doprineli da se dobro organizuje klub. Bez timskog rada i uprave, trenera, stručnog štaba i igračkog potencijala nema dobrog uspeha. Stoga evo da ne držim mnogo govor, želim vam sreću u ovoj sezoni i ako Bog da se na kraju sezone da slavimo svi zajedno i proslavimo ulazak u viši rang u drugu ligu. Ove tribine ćemo, nadam se, u dogovoru sa predsjednikom kluba popraviti i ono što mogu svoje ime da obećam, to je da ih napunimo. Ja ću biti sa vama svake utakmice kada se igra na našem terenu, sedet ćemo ovde i bodriti vas. Toliko i srećno. Dobre, ajmo sad do kraja tamo. 5 četvorki, plus Dačo! Dačo! A tu idemo tamo. Može, više, kluba, više, zonu, tamo, nema šta. Pa očekujem evo na prvom treningu i prozivci, ona obećava i vidim da su svi igrači tu. Ja očekujem da ćemo da ponovimo uspeh iz prošle sezone i da ćemo, onako kako me uprava i predsjednik kluba uveravaju, da ćemo naredne sezone slaviti odlazak u viši rang u drugu ligu. Da, mi smo kao opština ustupili kompletnu infrastrukturu, teren sa objektima. Nažalost, tribine nisu baš u najboljem stanju, ali evo pomoći ćemo da zajedničkim snagama obezbedimo što bolje uslove našim fudbalerima, da oni brinu samo o terenu i o utakmicama, sve ostalo mislim da uprava uz našu podršku iz opštine će uspeti i da popravi i sanira ove tribine i da stvori bolje uslove oko slačionice i svega onoga što inače moramo, jer planiramo da se plasiramo u viši rang. Njega nešto hoće da odlači.